muri iki gicuku ku wa kabiri ku igenekerezo rya 30 Kigarama 2025 ibijyanye n'urugamba birakomeye kandi birakomeje mu bice bitandukanye. Undercovers ziratubwira kandi ziratugaragariza ko mu misozi icungamiye Uvira ibintu ntabwo bizoroshye. Buri ruhande rukomeje gukora deployment mu ibanga rikomeye. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko buri ruhande ruri kuzana munition bigaragaza urugamba rukomeye rugiye kuba. Bigaragaza kandi ukuntu iri kubica imirwano iri kubica bigacika mu bice bya Katogo kugeza mu bice byegera ngaha nk'ahitwa Kabimbiba. Bikomeje kuba bibi cyane. Iyi ni imirwano ikomeje kugenda igaragara mu buryo budasanzwe muri groupement ya Kalungwe, muri sheferi ya Bavira, muri territoire ya Uvira, mu ntara ya Kivu y'Amajyarugepfo. Ni mu ntera ngufi ibirometero 8 gusa FARDC isatira igisagara cya Uvira yirukanwemo ku igenekerezo rya 10 Kigarama 2025. Nibibaye kandi nyuma yuko mu minsi yabanje imirwano hagati y'inyeshyamba za FC n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'inyeshyamba za Wazalendo zavugaga ko ahitwa Kakumba hafi ya Katongo ari kubera urugamba rukomeye. Kugeza ubu inyeshyamba zikomeje kugenzura agace ka Kigongo na Katongo, ndetse FARDC nayo iri gushaka kuyisubiza. Kuko ro undercover wo muri FARDC yabimbwe yagize ati nibyo koko M23 nigenzura agace ka Kigongo ndetse na Katongo. Operation twakoze uyu munsi kuwa mbere ku igenekerezo rya 29 Kigarama 2025 zari zigamije kugira ngo twisubize twongere tugire ubugenzuzi mu gace ka Kigongo na Katongo, ariko ntabwo urugamba rwigeze rushoboka. Ni mu gihe kandi aya masaha tubabwira ibingibi mu gicuku biragaragara kandi biravugwa ko hari umurongo muremure w'abasirikare ba FARDC bagaragaye neza basatiriye imisozi ikikije Kigongo n'ahitwa Katongo. Bigaragara ko bari kwitegura urugamba rukomeye kandi hari icyo bizeye. Undercover muri Bicaram Beauty muri iki gicuku hari bamwe mu Wazalendo bakorana byafi na FARDC batangiye kugenda basatira neza igice cya Kigongo na Katongo. Biragaragara ko cyo bajyanye no gukusanya amakuru ndetse bishobora no kuza kuvamo urugamba rukomeye nkuko turi kugenda tubibona. Nuko uyu Undercover yabimbwiye wo muri M23 Beauty kuri ubu ni mutuze ibiri gusakara ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibihuha biriya. Acha we kuri ubu ngubu nitwe tugenzura Kigongo na Katongo 100%. Umwanzi nta wazamenera adusatira kuko dufite ubushobozi bukomeye bwo kurinda ndetse no gukurikirana ibi bice tugenzura. Icyo dusaba abaturage ni ugutuza bakumva ndetse bagakurikirana amakuru tubagezaho kuko ibihuha ni byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni mu gihe kandi kuri ubu rugamba rwamaze kubona umurongo mushya nkuko bigaragara mu mujyi wa Goma. Abayobozi bakuru b'ihuriro Alliance Fleuve Congo bahuriye mu gikorwa cyo gusangira indamutso z'iki gihe gishya cyabaye umwanya wo gutanga ubutumwa bukomeye bugaragaza icyerekezo cy'umutwe n'intego zayo mu bihe biri imbere. Mu ijambo rye umuhuzabikorwa wa gisirikare akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Arike General Major Sultan Makenga yagarutse ku mpamvu n'inshingiro ryo gukomeza urugamba, ashimangira ko ari inzira ishingiye ku mpamvu zumvikana. Yasabye abayobozi n'abayoborwa bose kurangwa n'umutima w'igitambo, ubwitange n'ubunyangamugayo n'ubunyamwuga, abigaragaza nk'inkingi z'ingenzi zizatuma intego ziteganyijwe zigerwaho. Yongere ko ibyo myitwarire ari ingenzi mu guhangana n'ibikorwa by'imyitwarire mibi bibangamiye amahoro arambye n'imiyoborere myiza. Ku ruhande rwa politike, umuhuzabikorwa Alliance Fleuve Congo Corneille Nangaa yatangaje ko umwaka wa 2026 uzaba w'ingenzi kandi wuzuye icyizere, akawushyira mu kimenyetso cy'insinzi n'intangiriro z'icyiciro gishya cy'imiyoborere. Yavuze ko intego nyamukuru ari ugushyiraho urufatizo rushya rw'ubuyobozi bushingiye ku mutekano urambye, ubumwe bw'abaturage n'iterambere rirambye. Aya ni amagambo yatanzwe agamije kongera imbaraga mu buyobozi, guhuza imyumvire y'inzego zitandukanye n'iz'uyu mutwe no gutegura icyerekezo kigahamye cy'igihe kiri imbere.
abitabiriye iki gikorwa bagaragaje icyizere cy'uko ingamba zafashwe zizagira uruhare rufatika mu kugera ku ntego zatangajwe, mu gihe AFC ikomeje kwiyereka nk'umukinnyi ukomeye mu miterere y'umutekano yaba muri politike ndetse n'ibindi bitandukanye. Byose ni mu gihe rero biba mu gihe undercovers ndetse na local informa zitubwira ndetse zikadutangariza ko ibijyanye n'urugamba bikomeye. Reka duhite duhamagara abari ku mirongo y'urugamba batubwira ibiri kugenda biba, turebe ishusho y'uko ibintu bihagaze, turebe kandi n'ibikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bigaragara, aho twababwira ndetse tukabatangariza ko urugamba rukomeye rwo rurakomeje. Reka twumve Safari atubwira ibiri kuba. Maginga ya amakompora yashegeshe biri ikigo gikomeye cyane mama 23 yarashinze hano za Kavimvira. Yego. Byaje gutera ubwoba cyane ingabo z'u Burundi, ariko ubu hatangiye kugabaho ibitero simusiga. Byatangiye kuva ryari? N'ubundi ibintu batangiye kubishyiraho igihe bashyiragaho imbunda z'ubwirinzi, ariko bitewe n'ukuntu mama 23 bakomeje kugenda bayicanganyikisha bayigabaho ibitero bitandukanye mu bice bigiye bitandukanye, twavugamo muri Nord Kivu na Sud Kivu, mu mpande zitandukanye. Birasa nkaho n'ubundi ikomeje kugenda isa nkaho ihugira ku ma axe amwe, ariko bayibye umugono bateramo ibikompora kuri iki kigo cyari kiri Kavimvira. Urumva n'ubundi barasa nkaho bareba n'amazi bahateye kuwe munsi bwana Safari. Ni kuri uno munsi mu rukerera nibwo kuri uyu wa gatandatu kuri 27. kuri uno munsi wo kuwa gatandatu. Yego, byagenze gute? Byatangiye gute? Byatangiye mu rukerera bikomeye ku buryo babibyeho umugono nyine bakabagabaho ibitero, bakaba bashegeshe iki kigo cyane ku rwego rwo hejuru, kuko bivugwa ko bashobora kuba batwikiyemo ibikoresho byinshi bya mama 23, akaba ariyo makuru. Bivuze ko bangije minisiyo yose cyangwa se ibikoresho bya mama 23 muri ibyo bice? Warubuze? Bivuze ko minisiyo yose ya mama 23 yari Uvira yamaze kwangizwa? Urabona harimo ibikoresho byinshi nyine. Urumva ikigo kiba gifite sitoke ikomeye cyane. Yego. Ntabwo bari hamenyekana ibyangiritse, ariko urebye nyine uburyo bagitema amakompora, biragaragara yuko ibikoresho byinshi hafi ya byose byaba byangiritse. Yego. Urumva rero n'ahantu bari barashinze nyine ikigo hafi y'imeno, barebana n'ingabo z'u Burundi, ubwo babanje kubiga. FDN rero no kiri mu isura nshya, n'ubwo igera muri abo bacancuro ndetse n'igisirikare cya FARDC n'imitwe yitwaje intwaro bakorana, hakabaho guhuzagurika, ariko nakubwira ko FDN gikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Abasirikare basa nkaho boroheje bose, babasubije mu rugo, ariko nubwo benshi banashiriye ku rugamba bazanye ingabo zidasanzwe zigomba guhashya mama 23 nk'uko n'ubundi Perezida Neva yabivuze afatanije na Tshisekedi. Bamaze kubona yuko n'ubundi aba ba FDN batoroshye, babaha misiyo zikomeye cyane gucungira hafi ku buryo bukomeye, ku buryo mama 23 itazongera kujya yinyegambura mu buryo buyoroheye. Yego. Ako gace konyine akazindukiye n'imirwano, kuko n'amaginga ya urusasu ruracyavuze ubuhuha. Yego. Nakubwira ko na za Kigongo hazindutse imirwano na Makobora hose kugera za Kisekesi na za Ilakala na za Swima kugeza za Mukwetse. Hazindukiye intambara ikomeye cyane magingo ya n'ubu. N'ifaya biragoye cyane,
biteye ubwoba kubera yuko magingo aya M23 yego iri ku gitutu gikomeye cyane kubera yuko n'ubundi ihuriro rya FARDC rifatanyije na FDND yego bashaka gukora iyo bwabaga bagakuramo ino axe iteye ubwoba ya Tanganyika Baraka, kuko ino axe yafashwe n'ubundi byasa nkaho baba batsinzwe ku rwego rwo hejuru, kuko icyo nagutangariza ni uko ino axe n'ubundi ariyo icamo bifasha abasirikare ku rugamba. nubwo navuga ko ari biva imisada, kuko magingo aya intwaro zose ibyo kurya iki byose biri Bujumbura, niho bituruka, imisada yose ituruka Bujumbura. yego indege z'intambara zihagurukira Bujumbura. ndabyumva. ubwo rero urumva iyi axe ya Tanganyika Baraka baramutse bayifashe, urumva nta musada wakongera guturuka hehe kuri sitoke yaho, ububiko bwaho bw'intwaro, ububiko bwaho bw'ibyo kurya, ububiko bwaho bw'imiti, ndetse n'abasirikare bajya kuvurirwa abakumarikiye ku rugamba, kuko hari ivuriro babavuriraho. urumva rero ni activity kivuze ku buryo bukomeye cyane, ku buryo bababwiye ko umunsi bazayifata nabo bazashyira ku rutugu, kuko nta musaza n'umwe bazabona, hari ikintu na kimwe kizabafata. niyo mpamvu ubona ko babaze kubyara ku rwego rwo hejuru, kuko n'ubundi nta basirikare b'intoranywa ihuriro rya FARDC ndetse na FDN intoranywa, abo bantu rero bakaba ari nk'akamenyetso, bo bagenda inyuma nabo kugenda bajya mu babeshya ngo ariko Safari uravugira kure ntabwo tukumva neza. ndi kukubwira ni abawazarende bo ni ukugenda inyuma yabo babeshyabeshye, kuko bamaze kubona ko abawazarende batarinjiramo, batabizera mu guhashya iyi M23, kuko nakubwira ko ihuriro rya FARDC n'ingabo z'u Burundi baracyari ku rwego rwo hejuru, kuko ari abasirikare b'intoranywa, ndetse n'abasanshuro bagiye batoranya. ntabwo abacacu bose baje ari uko bose babashyize mu rugamba, kuko bagiye batreyininga, mu kubatreyininga noneho ngo bakagenda batoranyamo nyine abasirikare bari ku rwego rwo hejuru. naho kugeza ubu ku birebana na ramforo y'u Burundi iri guturuka hakurya bihagaze gute, ko bivugwa ko bavumbuye umugambi w'uko M23 yabishaka nayo gufata ibice birimo na za Karami? ikiyaga cy'umutekano rucunzwe gute mu buryo bw'iramvura? icyo nakubwira cyo ni moto, kuko n'ubundi icyo nagutangariza ni uko ku mpande zose barasa nkaho bikomeye, ariko bikagaragara ko iri huriro rya FARDC n'ingabo z'u Burundi bafite imbaraga kurenza 23 magingo aya, kubera yuko bari gupushinga cyane bitewe n'imisada y'ibikoresho bafite ibikoresho bihambaye cyane. yego nakubwira yuko hari kugenda hakorwa ibitero bikomeye by'amadrone, aho bari kugenda barasa nyine uwo bahanganye ku rwego rwo hejuru. nakubwira ko nk'imirwano yatangiye ku mabi 24 yari ijoro buri buke noheli ikaba yari ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo hapfuye abasirikare benshi cyane ku mpande zombi. bigaragara yuko buri ruhande rwose rumaze kubona ko nta mikino iri muri uru rugamba, ndetse bikaba bigaragara ko bose bashaka nk'abashaka kuringaniza imbaraga, ariko bakavuga ko M23 mu buryo bwa tacticoma ishaka kubanza gusa nkaho yihoreyeho iri huriro rya FARDC rifite imbaraga zikomeye, uretse ko ikibazo bajya bahura nacyo ari ukutumvikana kwabo. ariko icyo nakubwira cyo muri ikiyaga cya Tanganyika n'ubundi kiracyagenzurwa kuri kano gace, haracyagenzurwa n'ubundi n'ingabo z'u Burundi zicyaye zazanye amato karundura akomeye ku rwego rwo hejuru, n'ubundi nibo bakigenzura aka gace ka Tanganyika Baraka, ku buryo ubona ko hari n'igihe bashaka kwinjirira no mu mujyi wa Uvira. yego mu bigaragara rero ntabwo wavuga ngo
makumyabiri na gatatu ifite umutekano w'iyakisi ya Tanganyika Baraka kuko n'ubundi buri kimwe cyose kiri guturuka i Bujumbura, imisada, ibyo kurya, kandi ntabwo bwakwira hatagize amadrone, niho ari indege niho ziri, kandi ziba zicaracara mu ijoro. Urumva mu gihe batari bagenzura aka gace, ntuzi niyo mpamvu ikirere cyangagiye bigaragara neza yuko byanahindutse, kuko kuba barashe mu kigo n'ubundi bari barashinze hariya ku mupaka akavibira, bigaragaza neza yuko n'ubundi ikirere cyose cy'isi Kivu FARDC ishobora kuba yarafashe ikoranabuhanga ryacyo nk'uko makumyabiri na gatatu yari yarikuyeho, ariko biragaragara yuko ikirere noneho yagifashe hose ndetse no mu mujyi wa Uvira, kuko indege yarashwe y'ihuriro rya FARDC yari irimo igana Uvira. Kigaragaza ko n'ubundi basa nkaho babaganze mu ikoranabuhanga ndetse no kuba bafite umutekano w'iki kirere cyose. Urumva ko bitoroshye mu gihe bamwe bari batangiye kuvuga ko baba bavumbuye uburyo bugezweho bwo kuba bahanura indege, ngo kikaba ari ikimenyetso cy'uko wenda baba bamaze kumenya situwasiyo y'uburyo izi ndege zabo zikora zinyaruka, kuko izi ndege z'intambara z'ihuriro rya FARDC zinyaruka kuzibona biba bigoranye ku rwego rwo hejuru. Ushiduka barangije gutera igitero bagiye kare utamenya ngo iciye hehe, kuko ziranyaruka ziri ku muvuduko ukomeye cyane. Nakubwiye ko iri huriro rya FARDC rifite ibikoresho byinshi, habayeho ubwumvikane makumyabiri na gatatu bayisunika ku buryo mu minsi ibiri baba bageze n'igoma. Ikibazo ni ubwumvikane bukeya bwabuze kubera imitwe igiye itandukanye ndetse n'abacancuro bagiye batandukanye bari bose usanga baba bapingana, nicyo kibazo gihari. Kuri ubu ku birebana n'urujya n'uruza muri ibyo bice ho bihagaze gute? Nyuma y'imirwano ikomeye maze igihe kinini iri kuba, nta rujya n'uruza ruhari na gatoya. Nta abaturage bose babashe kudahunga, babibereye mu nzu, ubwoba ni bwose, nta rujya n'uruza pe, kuko ku amaduka n'ubundi arasa nkaho yasigaranywe n'abawaverende, nibo bajya kwinywera inzoga, bafite aharimo utubari n'ibyo kurya byose nibyo bibatunze. Kuzindagisi nakubwira ko ahandi hakomeje kuba imirwano ni kuri Poeze, aho bacukuye indake mu ngabo z'Uburundi. Yego, bigaragaza neza ko izi ngabo z'Uburundi noneho ziri impinduramatwara zikomeye cyane, bari gusya batanditse nubwo bitaboroheye. Nakubwira ko mu gace ka Bibogobogo na za Rwitsamuku intambara iracyari yose. yego, ku rwego rwo hejuru, kandi bitari ibyo gukina bya bindi abantu bari kwicana umusubirizo, haba ku ruhande rw'izi ngabo z'Uburundi bafatanyije n'ibiro rya FARDC, haba kuri twirwane benshi bari gupfa ku rwego rwo hejuru. Ariko navuga ko hari uduce tumwe na tumwe twatangiye kuzamo umutekano, aho magingo n'ubundi hari icyizere ko hari gahunda ko hari igihe byagenda neza, bitewe n'uko muri ibi bice nakuvuga nka santire ya Minembwe umutekano uracyari wose, ariko ukaba kurutanaga ni ahantu urimo werekeza Uvira. Nakubwira yuko hano hari ibice byinshi rwose birimo umutekano, batangiye kubona ibyo kurya, abantu batangiye kujya guhaha mu mujyi wa Uvira. Urumva ko nta kibazo giherutse. Utwo duce nakubwira ko nk'aho muri iyo misozi, uduce nakubwira n'aha muri Bibogobogo ndetse na za Rwitsamuku no kuri Poeze ho niho bikomeje kugenda biba bibi, ariko ahandi urabona ko ibicuruzwa, imiceri, za kawunga, ibintu byose byatangiye kuza. Nyine urabona ko hari hasa nkaho ubuzima bwatangiye kuza, nakuvuga nko mu Gipupu, mu Bijombo, ndetse nk'aha uzengurutse ku ndembe ya Bijombo aho bita mu Gahoro hose, urabona ko ibintu byagenze neza. Urabona ko nta kibazo rwose muri rusange. abari barahunze batangiye kugaruka mu byabo. Iki niko bimeze, kuko
n'ubundi aha hose hatuye abanyamurenge kandi abanyamurenge ntabwo bakunze guhunga cyane bitewe n'uko baba bizeye bene wabo baba bari kubarwanya ariyo twirwaneho akenshi na kenshi baba bari kumwe ku mirongo y'urugamba nyine kuko nabo aribo barashakira icyo kurya babagira gute ari nayo mpamvu batari benshi batera ibitero ugasanga n'ubundi bihitanye abaturage kuko burya nta musirikare ujya upfa kuva mu gihe bafite uburyo bakwepa ubwo urumva nyine abasivile bo babibwiramo kuko baba batazi gahunda zo gukwepa nk'ayo na grenade izo mbushi urumva kiba ari ikibazo gikomeye cyane ku baturage. Yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego namwe turabashimiye. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha tubashimire cyane wowe dukurikiye bwa mbere usyonde sabone. Hasta la vista.